Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Adelami Channel. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya. Yuhu, mulai lagi kita berburu. Kira-kira kita dapat apa ya teman-teman? Wididaw, wah lihat itu teman-teman, apa itu? Widih, keren sekali perkumpulan mobil sport dan bis teman-teman. Yuhu, yuk kita ambil satu persatu. Wih, ada mobil Lamborghini teman-teman, mantul. Ada mobil ini, widih, mantep banget nih teman-teman. Kita kumpulin. Wow, ada mobil bentuk sapi teman-teman ya, lucu banget nih mobilnya nih. Yuhu, kita ambil satu persatu yuk. Kumpulan bisnya nih, Rogi, widih, mantul, mantul. Banyak sekali ya teman-teman mobil dan bisnya. Yuhu, kita cari lagi yuk. Ada apa ya kira-kira ya? Wow, ada apa lagi nih teman-teman? Wididaw, para babe ondel-ondel lagi pada ngapain nih di sini? Widih, mantap. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Hehehe, kita taruh lagi di sini. Yuhu, kita ke sebelah sini yuk. Cari lagi. Ada apa ya? Wah, ada apa nih teman-teman? Widih, dapat ondel-ondel mini cantik. Kita taruh sini lagi yuk. Ada apa lagi nih? Wow, ada ondel-ondel kepala buntung. Ih, serem sekali teman-teman. Kumpulin lagi, kita cari lagi yuk. Ada apa kira-kira di pojok sini ya? Wow, wah, apa nih teman-teman? Wididaw, ada ondel-ondel kepala buntung lagi. Taruh sini lagi. Yuhu, kita cari lagi. Wow, ada apa nih teman-teman? Waduh, ada buaya buntung, tidak ada kepalanya. Dasar kau buaya buntung, ngetung-ngetung. Wadidaw, wadidaw. Kita kumpulin lagi, taruh di sini. Yuhu, taruh lagi. Kita jalan lagi yuk. Wow, ada apa nih teman-teman? Widih, ada Ipin. Ih, Ipin lagi ngapain di sini, Ipin? Waduh, taruh lagi sini yuk. Kita cari lagi. Ada apa nih teman-teman? Wow, ada topeng ondel-ondel. Ih, serem. Ada apa lagi teman-teman? Wow, ada kepala ondel-ondel. Widih, mantul. Taruh lagi di sini. Kita jalan lagi. Wow, ada apa tuh teman-teman? Wih, samperin yuk. Waduh, ada Squid Game dan ondel-ondel lagi naik skuter teman-teman. Mantep banget nih ya Squid Game. Ayo kita bawa yuk. Kita ambil ondel-ondelnya dulu, lalu kita dorong skuter dan Squid Game. Wih, kita taruh di sini. Banyak sekali ya teman-teman mainannya. Yuhu, sampai sini dulu ya berburu mainannya. Yuhu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.